the 1 minute, that 107. Tercera posición, adelantado a Felipe Massa, pasa el corte sin problemas, quedan 9 minutos 20, hemos visto salir a Sergio Pérez, pero Buemi y Alguersuari, los dos pilotos de Toro Rosso, están aguantando ahí en el pit. Webber in 6th place at the moment, lapping in the 1 minute 40s, 140.429. Por la parte de atrás vemos la lucha entre Vitantonio Liuzzi y Jerome D'Ambrosio. Liuzzi 1.43.5, D'Ambrosio 1.43.7. Button, Alonso, Massa, Hamilton, Webber, they're the first 6. Of course, that is not really what's important, it's who are the slowest 7. But we still tell you about the first 6 anyway. Perez and Perez. With that 1 minute 49.417. Por lo menos una vez, Maldonado, Pérez, Buemi y Alguersuari. Primeros ahí en los Virgin. Hamilton's now gone fastest, 1:39.